Bia Kamal ka Noor Online TV. Ka jan gwasame en lera bana ling aler min bej. En lera bana ling aler mishi tuakre we kalankan. Shalad ngo te ka kwen wari magatot. Shajanek re kalankan. En wala shang wal badda ka fay ngwaron kinna daru jandang ro ngwan. Bana lera me bana jelin ka loda ka do badana naka gatot ki kwer. Re kalankan bukon tin kon jurian lat ngum naka je ka nganna ka to bana je linkel ka jen lerme kan konore ler kan me de ji jogono jin nywaga ka nasan ko ken gorno jin be subscribe ka Noor Online TV ko blatin content banon ka Noor Online TV bi kan chwa mala shukaji ko gor kono de lerin kono ka tung net na be kan mala shuk de jogono jin nywaga nasan ko ken ka chu je paru je no jin be subscribe ka bi notification bell bi jotwan jen ndana de kontok lerame jen tay ne shiane no rewe kalankan cha khor magatot cha janak re kalankan ngweni ban je kula linkel do badana naka kon wari ka je re kalankan magatot be kon shu linkel chalare ne gwasame pan ka je no ka shanka wal bakel ka pay ngwaron kin daru di jandang ro ngwan ka ta bangwan mitig de kawar cha kwar migatot cha janak vegetarian ke ngwani ti chul randien mishanang no wal randien chala ro jen cha janak kor kam shen tiang kana shen pol nika koruni ti jandang ro ti shiwa ke runi jandang ro ti wich alo kor mi shi jan ke kor mi cholat ka gwas mi chiwa chala nono en kor mo ter ke jere lankan re loka ka kor gwade chiwa la runi jandang ro tewich are duar kanyirol re wicha ka jongle ejen gwaz danen togri ka mo togaten chala ne gwas me shi kuma kana kwar wich ka didial shi ga nat gugano cha kor mi shirka kore dan cha ja binyok ko gwade dane me chi kor me ja tokten kam nenen kontin shashut keling chala ro kan watching one shika luton ko korni jandang ro te shuwa chala ro antame shika shi mane ne tin charan nak chikan ga kaf an kuma appointment re wajen duni kalankan jeneden kontin nakaran shi mane ken shaka kaf cha mane ken shaka kaf cha gwana ken ba shaka kaf men ken shaka kaf kane di alto chagalas doliye na kuma mentre wikalan kana la kuma sa Sudan shi kuma gwas koka kwamne gagbare wishen wini gwas koka keliu wa kachanga alapan mumashang walbaro amenu wale chala no ngode kan gwas koka no mo kan jene lefre wishen wini ka kui wun waraman chana kanwari dundo shi wich chala no charo da palpin jal rama ga jalle telemi jek minan ke shi kuma wich chaja gangantama charo juma chaja kwen keno ba shi kuma na kwan tibane to togor gwasin shi karo barten kene de kone na ke gatot ke na ke wun wer no mo tin chol gan randien sha konne ka korunde jandang ro te chi ke de te wich chala de wo shana kwan tibaka gor shu men mi chaga jek mu wa kanong chala no ba shi manaken ba kalun shi mane kena to mu akalun ba ne de kontin te kare ga mo akane de konin ba chukap ka do bada na shi kare ga mo shi kan lat kaje charo mo chaja ko na nasin kon tin television wini ke kuma nan television wini charo mo chaja ko ne no ajere ga dan chor lare en wini ka kwiri ga manan cha lat ne de kontin langwane nuari ka do bada na chor lat kaje ngai kono no nuari ramadan ku ke ramadan dong de ka lok shiku ngai na monta ma ram me ga to da kwer ba timni rikte diale ko ne to ko gwase dan baran ba jenek en chiang nur na me be je ma da long du mute ga dup de ka kap chonga je acha kwar cha ga de na ke cha ran cha de na ka kwiter ka ke mi shol kara na mada gwalong nuar gor ke nyur me to ke de nyur ko na me be nuar be ga tuk re nuar ka do branan shi na me chor lat ke je ajele dande ko ni ga jan gwas me mi jiram jidit ka jan channel me ye jogo no jin nyak nasen ko ken ki jin ko subscribe ko blad tv kan chamala be gwanten gor ko ne no be ko woten ani biata kamal bye bye